Hej YouTube, og velkommen til min første episode med GTA, som jeg lige tror, jeg skal skrue lidt ned på. Audio. Så, ja, mit navn er Hulk the Gamer. Jeg er Hulk. Vi skal i gang med at røve en bank, tror jeg. Undskyld, jeg har lidt ondt i halsen sådan. Nøj. Gå så ind med jer. Gå nu ind. Ind med jer. Ja, ind. Gå nu bare ind med jer, mand. Jamen så, hvad? Ja, luk den dør, mand. Pil op. Detonator. Skal vi springe det der nu? Bum. Penge. Det ligner, at tasken er fuld i forhold. Ja. Så kom. Det kan de godt ligne hans far. Ja. Jeg skal lige klemme på mit øre her. Alt. Wow. Vi skyder ham. Vi sprinter det igen. Ja. Hør den. Q to gå i cover. Ja. Boom. Wow, man. Nå, som sagt, jeg er ny her på YouTube. Ja. Så det. Zoom ind også. Lige en info om, at jeg har gennemført det her GTA på... Jeg gennemført, jeg har spillet missionerne igen på PlayStation. Altså nu spiller det på computer, sådan... Så jeg ved lidt om missionerne. Kan man køre i dem? Jeg har smiley. Nå, der er en smiley. Vi er tilbage til mig lige nu. Jeg kan så lige se den der smiley der. Hvor fedt. Kan man gå ind i de her biler? Ja, altså så på den her. Ja, hvor fedt. Den havde jeg ikke set før. Can't be minimum. This wasn't in the job description. Vi vil lige slå dem ihjel. Er der flere?
Han kan bare ikke dø. Det er nemmere at sigte på. Altså GTA her i GTA end det er. Så ikke her på GTA, det er jo det samme. Det er nemmere at sigte til en computer end det er på PlayStation. Kører vi afsted. Trevor. Ja, det er så sjovt. Wow, han døde. Så er jeg ikke overrasket, for jeg har spillet det før, men... Ja. Det er bare wrecked. Det er glædt. Godt mærke. Men jeg er lidt i spillet, at det er sådan, at det er glædt. Det er faktisk meget fedt. At det ikke er sådan med det. Det er jo også lidt realistisk. Det er sygt. Toget er der ikke engang, når man er der. Det er lidt dårligt. Det skal være så, man kan køre lige ind i det. Men ja, det kan være, det ikke passer ellers. Come on! Ditch the car, alright? We can go this way to the chopper. No! Hey! Stick to the plan! Nå. What? Stick to the fucking plan! Come on! Hvorfor det nu? Where the fuck's the chopper? Nakket. Jeg kan godt vide, hvad det er. Der er en mand, der gerne vil have... For det er hende, eller om det er en politimand. Hey, Brad's gonna be fine. We gotta get the fuck out of here. Oh. I'm hit. Oh, Jesus. T, you gotta get out of here. I'm gonna leave you, Mikey. Go. God, I'm not gonna be fucking gonna bleed out. Go. No. Motherfuckers. Jeg skal lige med lammen nu. Jeg kan godt vide ham der, hvor han der er pin herinde. Eller sniperen her. Helt tørt. Hvorfor sprang den nu? Jeg ikke har skudt på den. Løb, Trevor. Der er en dame. Ja, det er som jeg sagde før, så har jeg spillet det før, men jeg husker det ikke helt så godt. Det vil være noget siden. Hvornår udkom GTA ind i det PlayStation. Jeg husker, jeg købte det i hvert fald lige da det udkom. Men jeg husker ikke lige det hele, han skal. Det eneste jeg husker, det er det sidste mission, hvor man skal investere mange penge. Der husker jeg ikke rigtig mere. Not always a good citizen. Huh? He did not die a hero's death, but he was a man. Our Lord was crucified. Der var der ham der til nå. Så der er Miley. Jeg kan egentlig rigtig godt at vide, hvorfor han faker hans død. Som sådan. Ja. Jeg skal lige hurtigt gøre noget her.
You're Hej, James. så er jeg tilbage, og vi ser lige den her He's a good cutscene. kid. He's a good kid? A good kid? Why? Does he help the fucking poor? No. He sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. If that's our standard for goodness, no wonder this country's screwed. And what about you? What about me? Hey. I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores. I smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here. The end of the road. With a big house and a useless kid, and I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucking fucked. Let it all out. I think I just did. Oh, well, I think that's all we have time for. The same time next week? I guess. Oh. I gotta tell you, I ain't too sure this shit is working for me. Well, a sense of overriding futility is a vital part of the process. Embrace it. Whatever you say, Doc. Jeg er tilbage. Undskyld. Vilde biler. Hvorfor lægger det sådan? Oh. I know just how you feel. Man, shit gotta be around here somewhere. Unless they buried it under the sand, fool. Another brilliant Lamar Davis production. Fuck you. Hey, excuse me, homie. Can you tell me where Berto Beach House is? No, homie, I cannot. Man, won't you come on? Actually, yeah. It's that house right there, with the yellow stairs. Yeah. Good looking out, homie. Appreciate it. Man, get your stupid ass on. Damn. Why don't you ask him if he knows the fucking owner? Or better yet, do some skywriting that reads there's a couple of niggas here about the in case somebody didn't realize. See, what you don't realize is we ain't boosting. This shit is legit business. Yeah. Legit. Oh yeah, I forgot, huh? 401ks, tax returns and all. Yeah, right. You the one all pumped up on doing this lick, nigga. I'm getting my money in the hood. I'm straight, fool. I'm cool. You cool? Cool what? Slinging dope and throwing up gang signs? Yeah, right. Whatever, homie. Yeah, homie. This the spin knot right here. Your boy Simeon wasn't bullshit. Man, get your ass in there. Bring your ass, fool. Always trying to boss somebody. Oh. Det er mig, der skal spille nu. Damn. This nigga must got the baby dead. Oh. Yeah. And all this shit paid for with bad credit. Hvor bliver der kætte af? Come to daddy. Which one you want, nigga? Oh. Tager den her. You always was old choosy. Okay, first person. Oh, you ballin' hard Ej, with det the tør jeg drop ikke. top, huh? Det går galt. Just be. Whatever, nigga. It ain't Who? gonna make you go no faster. Det er fuld, man gør det på. Okay. Oh, it's like that, nigga? Ja, det har bare rent for lægget sådan lidt, men det ser ud til, at det ikke lægger. Alright. Hey, remember we gotta be careful with these rides, homie.
Caps. Oh, billede. You need some bread? I can hook you up with JB's Jeg toast. føler ikke, det lægger helt helt. Måske kommer der lidt en gang imellem. Homie, I'm good. Come on, Frank. Whatever, homie. Oh, Hey, open up, homie. Give me some room. You want room? Go lose some weight with your fat ass. We going right. But I hear you. This meant to be your shit. Yeah. ej, og det er noget. Ups. Here, huh? Der var en mere. Ej, hvad laver jeg? Ikke kom væk fra Franklin. Lamar. Ja, det gør det helt galt. Jeg mangler det til mig selv. Jeg skal ikke bruge bremserne. You ain't even testing me. Så jeg hellere bruge bakknappen, eller hvad man siger. Bare normal brems. Ja, det går heller ikke så godt. Jeg bruger den heller. Så vil det flyve. Yes. Hold lige på forkert vej. Whatever you say. Hvad skal vi lige køre, mand? Hvorfor sidder jeg lige og læser, mens man kører? Det skal man aldrig gøre. Det gør bare galt, mand. I'm schooling your ass, boy. Hey, screw you too, homie. Right, homie. Så. I'm sorry. Upsi. Yeah, whatever you say. Left here. We going through the parking Så lot. skal jeg lige ind til den Okay. opstillinger efter det her. Keep up, homie. Headlight, det tror jeg, det har noget af tilbage. Forlygter, det tror jeg ikke, jeg har noget af tilbage. Jamen, jeg tænker lidt på, om det skal lave nogle serier, jeg skal lave. Jeg tror, jeg vil lave katale-serier, hvor for hver gang, hvor jeg klarer en mission, så stopper jeg optagelsen, og så filmer vi den næste mission. Og min bil er ikke smadret i forhold til hans. What you gonna slow up the road for, dog? Move over so the traffic can flow through. Whatever, nigga. I'll let something flow through your ass. Sure that dog. Oh, shit, the one time. Be cool, fool. We got the paperwork. Whatever, you explain that shit. I'll see you at the dealership. Explain that shit my ass. Kom politiet. Hvor er jeg? Hun er stor. Men hun er ikke godt for. Ja. Det jeg kom til, det var, at jeg ville... Det var jeg kom til, jeg var lige væk der. Okay. Ja, det ved jeg godt. Det har jeg spillet PlayStation. Ja, det jeg vil sige, det var, at jeg skal lige koncentrere mig på mappet også. Der er der mange, eller ikke? Jo. Det undrer mig nogle. Nej, det kan man ikke, når det er den der røde ind på. Det jeg vil sige, det var, at jeg måske ville lave en anden serie her på YouTube, som med Rust, eller måske Minecraft. Jeg ved godt, der er så mange, der har lavet Minecraft, men jeg vil også prøve det. Jeg vil ikke sige, det kan være, at jeg spiller singleplayer, eller jeg spiller multiplayer med en af mine venner på vores egen sådan server, vi laver. Undskyld. Ja. This racist insulted me. Hey, what's up, fool? What you call 2 sekunder. No, I'm not calling nobody a nigga. Wait, what the fuck? I mean, N-word. That's not cool, man. I don't say that. You fucking right, and you better keep it right, because this man right here, he's an international businessman, a multiculturalist. That I could not have said better myself. Jeg er tilbage. Seriously, maybe he's not a racist. But
I don't think that he is man enough for a car like this. Wait a second. This guy right here, him? Get him a hybrid. That's a real man's car. I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. I understand. Money is an issue. Money isn't an issue. This is the best part. Watch this when he real Amir gonna get all this money. Watch this. Look, man. Go. Hey, Simeon, I'm out. I'll holler at you, homie. Best part, man. Oh, Jimmy. Are you sure you are man enough? Åh, Take the wheel. fed bil, mand. Nej, jeg håber ikke Lamar skal med. Man har sådan en bil. Det lyder så overrasket nu, eller This chump change. I'm gonna knock a bad, grown and sexy bitch if I ain't got a fat peasocket. Who you trying to impress? Ja, Your auntie kan man det? with all that ass, nigga, she got ass. Hvad de har gjort så? Yeah, she grown into a fucking idiot. Jeg mener bare ikke, man har... Åh, Sexy. Sexy? She more like obsessed with sex, nigga. Nah, mad for the penis. That's exactly how I like my ja, way. bare ja. Ja, Man, it's good to be home. men jeg ved ikke, om jeg skal lave flere. Okay. Sådan... serier. Man, fuck you. I see you at work. Oh, nigga, don't hate me because I'm beautiful, nigga. Maybe you got rid of that old yee ass haircut you got. You get some bitches on your head. Yes. Oh, better yet, maybe Tanisha will call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon, the lawyer she fucking with. Nigga. What? Gedrückt. Kan vi have en new haircut? Y'all telling me? Vi vil have en ny haircut. En tår. Shoo! Shoo! Get on out of here! Okay, baby. I see you at the thing. You hear? Det er en mærkelig fjernsyn, hun ser. I was on the phone, boy. Don't be listening. Goddamn freeloader. Liv. En lidt rodet lejlighed. Ikke lige mig her. Det er ikke godt, eller hvad? Jeg er sexy. Mission passed. Franklin and Lamar. Nu kan man begynde at se, hvor ens bil er. Det kunne man ikke før. Jeg vil lige så gentage her. Here's an now available in. Franklin! Hey, what's going down, home? The market, my boy. Liquidity's a bitch. Get over here so I can give you the new repo list. Alright, dog. I'll be around when I get a chance. Some planes on trails now. Trails. Hvad er trails? Find nok ud af. Så kører det over. Ja. Jeg mener nemlig ikke, at det var i PlayStation versionen. Den lille bil. Ja, kom. Jeg kan lige lade mig miste den vilde bil der. Holder bare her. Helt vildt. Ja. Men I må godt skrive i kommentarerne. Hvad for nogle flere sådan. Flere hvad det hedder. Serier jeg skal lave. Skal I se, om jeg kan få det til at gøre. Oi. Anyway, congratulations. Wasn't easy picking a winner. Nå, men ja. Nu er jeg gået i gang med den næste mission. Vi ses næste gang i den næste mission. Haha.